Izolo ngihleli lana, ngihleli nengane kasisi wami, usisi wami usebenza ejwayelani usine. Umoya bungekho omkhulu umoya. Kodwa ngithe mangihleli la bengihleli la. Ngabona indlu iyaphequka. Ngitshela mhlawumbe sebeshonile ngoba ukhethe oliqale laphuma kuphume ngileli kamelo lakho la kushiselwa khona impepho. So ngitshela ukuthi ena isishonile ngithi asa ngoba ingane ngeke ngayizikala. Asa ngane. Nginibingelele babukeli nabalandeli bekwaDukuza TV. Ngisendaweni yase Ward 24 eNtshawini. Endaweni la esasivamise khona ukufika ngosisi owaziwa ukuthi uSwelihle. Kunesigameko ke esithe sehlakala sithola ikholi kuyena. Bese nendlela ebheke eFryhead. Kodwa ke ngenxa yesimo esisizwile kwaphoqa ukuthi masijike sesi halfway. Sabuyele emva size kusiswelihle sizozwa ukuthi inkinga ikuphi ngoba ngathi bekuyisimo esiphuthumayo besizocela ke ukuthi sidlulisele kuyena asichazele udaba ukuthi kwenzakalani. Babukeli bethu ke ngaphambi ukuthi sibukele noma silalele usise khuluma ngicela ke singakhohlwa uqala subscribe silike nazi nanokuthi sitholakala kuwo wonke ama channel noma kwezokuxhumana from ku Facebook ko Instagram nakuona uYouTube. Sicela nje nenze sure ukuthi niya subscriber ni like ngoba ikona kuphela okuzosenza siphumelele siye phambili since singenakho ukusiqhubisayo kulento konke eqhamuka kuthina kodwa ukulike kwenu ikona kuzosinyusa. Sibonge nje sisazodlulisela kusiswelihle asichazele inkinga yakhe ukuthi ikephi. Sibonge babukeli bethu. Ke sibingelele siswelihle. Ke sizwe nje udaba lakho na ubingelela ababukeli bethu mase sizwa nje udaba osiphuthumayo osibize ngalo since size sajika ngisho endleleni. Ngibingelela sisi. Ngiyanibingelela ababukeli. Kuseyena usisi lo bekade gula enenkinga nditsho sihlabe futhi senizoze nisho ukuthi hayi cha usisi unenkinga eziningi. Njengamanje ngibize obhuti baku KD TV ibona bangisizayo kakhulu nje noma ngiphila nje ngithi ngicabanga ukuthi sengiphilile labona. Izolo ngihleli lana, ngihleli nengane kasisi wami, usisi wami usebenza ejwayelani usine. Umoya bungekho omkhulu umoya. Kodwa ngithe mangihleli la bengihleli la. Ngabona indlu iyaphequka. Ngoba isicapha ngisivalile ngoba sengihleli ngivalile la endlini ngoba abantu vela ngizwali nabo. Okay, mangithi ngiyavula isicapha ngitshela ukuthi ingane ngoba ihlala kule enye indlu lengala khona la endlini lami. Ngitshela mhlawumbe sebeshonile ngoba ukhethe oliqale laphuma kuphume ngileli kamelo lakho la kushiselwa khona impepho. So ngitshela ukuthi ena isishonile ngithi asa ngoba ingane ngeke ngayizikala. Asa ngane ngikhona ngithi nawazi uzobuka nakho ngiyafa aphume umuntu sisomunye bengade ngihleli naye la aphumele eminyango. Akusavuni nothi ngisukume angazi noma mangithini mangithi ngiyabuka indlu ayisekho. Umoya ubungekho guys kodwa angazi ukuthi konakaleni kungani uNkulunkulu yonke into embi eyizisa kimi. Angazi ngisathila ngendaba yempilo yami obhuti basathila lempilo yami kodwa manje kwenzeka ukuthi anginayo indawo yokuhlala manje. Angazi uantu usewanike emakotishini akhe wathi angihlale khona nje kuyimese nasebusuku akulale kanye nje angazi ngiyagula nje ngiyagula guys ngiyacela ukuthi ningisize ningadinwa yimina ngoba umthwalo ungaphezulu kwamandla and ingane kumanje ine trauma nje bangiyenayo la eduze kwami. Angazi nothi mangithini ngisho impahla zami zimesapho nje ngendlela engayazi. Angazi kodwa ngiyathemba ukuthi ngoba obhuti phumlane KD TV bazongisiza ngoba baphela imandla. Ngicela ningaphela amandla bhuti ningisize njalo. Ihluka inhliziyo yami ibhlungu ukuthi kungani yonke into embi iza kimi. Ngiyabonga babukeli bethu bakaDukuza TV. Kubhlungu kuyenzakala besithi sisabhekene nempilo yakho usisi siyalungisa
sizama ukuthi sibone ukuthi khona la engathi siya khona. Kuthe senjalo nakho sesizwa lokho sikuzwayo siyafika siyayibonela. Ngendlela achaza ngayo yena ukubhlungu kakhulu. Kuningi okwenzakalile ngaphezulu kwalokhu acabangayo ababukeli bethu. Ngoba nje enye into eyenzakalile kunemoto kasisi wakhe kade ngaphandle komuzi enisazophuma nje nibone ababukeli bethu elimale kabuhlungu ngendlela eyisimanga bekukhona nalengane encane la eze kwaphoqa ukuthi njengamanje yona ihambe ingabi khona la ihambe iya kwababuwayo ngenxa yesimo esenzakalile izolo. Even ngisho umama wayo omncane uma wengane lo la iduze kwethu angazi noma mhlawumbe uzofisa yini ukukhuluma ngoba uthe uyesaba usene trauma entweni eyenzakalile nabayibuza ukuthi basinde kanjani. Khona babukeli bethu izolo nje ube khona umoya obekhona wona njengathi nje ababukeli bethu esinabo la kwaDukuza abangasifakazela ukuthi ube khona umoya kodwa obungeke uze udale umonakalo oyileso simo esificile la ekhaya. Ngoba sifice yonke into imahlakahlaka inketho zisayilena le sifice nje kungakalungiswa lutho. Kuney'nsizwa nje ezizamayo ukuthi iqonqothe amaplango ukuze kubonakala ukuthi kwenzakalani ngoba usiswelihle la ahleli khona njobe echazile ukuthi yindlu ekurentwa kuyona so njobe ehleli ngeke ahlale khona ngoba no ambekile naye uzama impilo ngalendlu. Kufanele kube khona okuncane okube kwenzeka. Kodwa ke babukeli bethu njobe udaba silibekile sisazoqhubeka sibone ngaphandle kuze nibone then mase siyabona ukuthi yini esingayenza sicele nanoNkulunkulu ukuthi angenelele uNkulunkulu athele umusa sekonakele kakhulu kuzwelile kusisi ngoba nayo uyayikhalela ukuthi ngisho uma kuthiwa kukhona lokho ayekonile akuphele. uNkulunkulu siyazi wena uyezwa wena uyaphendula ngeke umuntu umnike okungaphezulu kwamandla akhe. Nababukeli bethu njengoba bekhona nje sisazobambisana sibone ukuthi sithathane sihlanganisa nani njengoba ngeke ngachaza nanokuthi uswiswelihle simazi ngokuthi ube nekugula okuthile lokho ebesithi kuyalunga nakho sekwehlisa isehlakalo esesehlele. Babukeli kwethu kungathi kukhona okunye okungaphezulu kwalokhu kokuhamba kophahla lendlu okubuye kwenzeka okumayelana nempilo yakhe engifisa ukuthi nje athi ukudlula khona kancane ukuze sonke babukeli sibe nesithombe esifanayo nazi lokhu nami engikwaziyo. Ngibonga kakhulu ke ngidlulisele kuyena kusiswelihle uchazele kubethu ababukeli bethu kahle sisi ukuthi ngiphinde ngibonge babukeli ningadinwa emina babukeli ubamalembe ungisizile ngifuna uqamba amanga kodwa engathi lo muntu oma ukuthi isandla somuntu ngathi uyavuselela ngoba kade sengiright sengikwazi ngisho ukuzenzela izinto nje ngiphinde ngibonge nobaba uMntambo nawe uyangithumelela imbiza ngiphinde ngibonge nakubaba uNgcobo nje abantu abaphela amandla kodwa nje ngiyafisa ningaphela amandla niphinde ningisize ngoba angakalapheki ukube kuyangami ngabe ngiyafisa ukuthi ongenani iveli yohlinzwa lento ukuze nami ngikhona ukuhlala noma isesihlalweni ngikwazi ukuzenzela ngondlingane yami nje angazi balalela angazi ngicela ningadinwa emini uNkulunkulu nje anipha amandla ukuthi ningakhathali ngoba into zami vele hambe abantu mabethi bangisiza kuphelele endleleni kodwa nje ngiyabonga ngoba iKTV ayona iyalwa kodwa nje impilo yami ayikakabi right sengibuyele kabili ibirthday yami nje ngoSeptember 22 bengisesibedlela sengibuyele kabili kulenyanga umchama ublockekile angazi ngicela ngenelele nongaba nosizo lokuthi Nkosi yami ngilapheke ngiyacela ngaphela amandla uNkulunkulu anibusise. Okay sisi mhlambe bengifisa nje ukuthi uphinde uchazele ababukeli bethu ngoba kunenkulumo la oyikhulumayo kumina kodwa ababukeli bethu abangakayizwa le ukuthi izolo kuthe khamba iroof ngoba babukeli bethu ke ngizocicacisa nje inkulumo ngoba usisi ngiyabona ukuthi naye akekho kahle esimeni. Usisi la kune izinto esasichazile ukuthi ziphumele ngaphandle esithweni sakhe sangasese bese zibuyelile ngaphakathi since kwafika
ubaba ambalile ukuthi ubaba Malembe wakwazi ukuyilungisa lento yabuyela ngaphakathi. Kodwa ke bengifisa ukuthi lenkulumo ingaqhamuke emlonyeni wami iqhamuke kuyena. Siselihle bengifisa nje ukuthi uchazele nje ababukeli bethu kule nkulumo ngingayizwa ngedwa uchaze nje. Sekuphinde lamabhamuza lawa bekade sengaphakathi, angifuni uqamba amanga sengumuntu nami njengamanje abuyele ngaphandle omabili and abhlungu ngalendlela angikhoni ngisho ukulala ke njengamanje ayisezwa ngisho iphilisi ngoba ngisho nasesibhedlela bathe mambe ngijova ngemorphine ivele yangiluma kwangathi angazi ngihanjwa yini bathi kushuthi ngi-allergic kumjovo so nje angisiza kahle. Okay siswa mhlambe nje mangase ngibuzele nje ababukeli bethu since ungichazelile ukuthi lento le iqale nje izolo ngokuthi kuhambe uphahla ngazi noma kube uthuka mhlambe ngifisa ukuthi iqhamuke emlonyeni wakho lokhu sisi njengoba kade uchaza make ngaphatheka kabi angifuni uqamba amanga ziyaphuma lezi zinto kodwa nje izolo ngendlela engithuke ngayo yabo nje namanje angikho right ngiyakhuluma khona ukukhuluma kodwa angikho right yafisa ukuthi ngabe kuthiwa khona uba yafisa noma kuthiwa konke obubangazi uthi akulekelele kulephi kanti kuyoba lini ngoba ngisho abethwa kabulala umuntu kufuze ngabe isigwebo sami sesiphelile manje. UNkulunkulu ngicela ukuzwela Jesu ibhlungu inhliziyo yami inhlungu zokithuku bese ngi-right akaze kunakalепhi Siyabonga kakhulu sisi. Babukeli bethu njengoba nibona nje usisi akekho kahle lento esasisazi ukuthi sesidlulile kuyona kodwa sesibhekele nokunye ngoba inkinga ebisikhona babukeli bethu bangizonikhumbuza nje udaba ususwelihle kukhona la engeke ngamthatha khona nathi esike samthatha khona siKDTV simphuthumisa esibhedlela ebusuku kodwa inkinga ebesebhekene na kakhulu bese kublocker komchamo nje kuphela yonke into ibisibuyele esimeni ese right ngayo yonke indlela but kushuthi isiblocker isikwazi ukublock umchamo ngaphakathi kuleso simo ke bese kublocker kuphela njobe echaza na ukuthi usehambe kabili kulenyanga le siphuma kuyona esibhedlela bese kuyiyona inkinga kuphela bese ebhekene nayo kodwa ke manje ngokuchaza kwakhe nje bathi makwaphatheka kabi lento iyaqhamuka so izolo babukeli bethu mangizolibekela nje kahle udaba asichazele lona ngokwenzeka kwalento uthuke ngalendlela ukuthi beje nezingane zidlulile emhlabeni ngendlela okwenzeka ngayo yaphuma yonke ngaphandle njengoba injalo njoba kade kuyikhona ekuqaleni ngokuchaza kwakhe babukeli okuyiseyinto ke esibhlungu kakhulu ngendlela eyisimanga ngoba bese ngithi siyadlula kodwa ke babukeli siyazi ukuthi akukho kuhlula uNkulunkulu uNkulunkulu uyibonakalisa ngomuntu imisebenzi yakhe uyibonakalisa kuthina njoba nathi esithumile ukuthi size kuyena usisi kade sahamba naye namanje sayihamba naye indlela basasho ukuthi siyohamba naye indlela kuze kufike la sekutheni sifika expertweni sayo indlela yayo babukeli bethu kubhlungu kodwa ke sicela libe nathi emkhulekweni sisazophumela nje ngaphandle ke sibuka yonke isimo sangaphandle ukuthi simi kanjani kuze sibone nemoto sibuwazi nanokukhuluma mhlawumbe nomnikazi wemoto sizwe nje ubhlungu nanomonakalo owenzeke emotweni sibonge kakhulu babukeli bethu babukeli bethu njengoba nibuka nani ukuthi umonakalo ungakanani endlini bengicabanga ukuthi kulesi simo esisibonayo la ekhaya umuzi nje okade uphelele u4 room njengoba nibona nisazoveza la ngaphandle usiselihle since engathatha entweni engasebenzi ngiyacabanga ukuthi kuzodingeka ukuthi sibambisane siyabahlali basezweni ngeke ngithi ukuthi singabahlali basemningizimu Afrika ngoba lento ayisadingi thina sodwa bafowethu isidinga nangaphandle kwabanye ababonayo ababukelayo emhlabeni nje wonke angisakhulumi ke manje ngeSouth Africa kuphela sengikhuluma kumuntu nomuntu ophilayo emhlabeni onesifiso nobona ukuthi angakwazi ukuthi alekelele kulesi simo sala ekhaya akazama ukuthi alule nje isandla
ngoba konakele bafowethu sekungaphezulu kokwenza lokhu sekungaphezulu kwamandla umuzi nje wonke konakele bafethu and okubhlungu kakhulu kulezi insuku siyazi ukuthi kunesimo sezulu esingasihle and manibuka nala ngikhona njengamanje uyabona ukuthi le roof ephezulu kuyimanje isengaphinde ibhodloke kuphele kwasani akukho rafter akukho ngisho elilodwa iplango wonke aluze they are all broken bafethu konakele kakhulu ingakho nje ngibalula kakhulu ukuthi angisakhulumi nabantu baseNingizimu Afrika sengikhuluma nje nomhlaba wonke jikelele bafowethu konakele sizozama nje ukushiya indlela esokwazi ukuthi siqoqele ngayo sisi ngoba konakele kakhulu konakele akusekho ngisho ukuphesha la abafowethu ngiyabona nje nasemnyango bayalungisa kodwa sekunhlanga zibuka nomoya sekukwenza sekuyizaba kahle bafowethu angifuni ukuqamba amanga kulento eyiyona ayisekho efuneka ibuyisele phezulu but kubhlungu bayenza nabo uyazi bafowethu mawulahlekelwe imbuzi ubheka ngisho esihlahleni ngoba kwabakwenzayo abafowethu ngicabanga ukuthi bafowethu manje ngabuka nje leli plango leli nilibuka ukuthi linjani balungisa amaplanga nje lento manibuka ayisophindi lunge so konakele bafethu ngiyabona abana balungisa ngeke ngisho ukuthi abayeke bengalungisi ngoba angazi nami ukuthi ngizothini bafowethu nina ithunywa zikahulumeni siqale nje khona la i-24 ngeke ikhansela la khona silithwese ubunzima lilodwa ngicabanga ukuthi ngicela ukumemeza ikhwela lihlabele kuwo wonke abantu abamakhansela beke belula isandla kulosisi ngiyacela Nkosi yami ngoba siyazi ukuthi isimo sezulu siyaguquguquka sibi kakhulu kulezi insuku njengoba singena nje ehlobeni ihlobo silazi ngemvula kakhulu lisonto siphuma kulona nje like la netha mangaphosisi mhlambe liziphelile insuku ezine noma ezintathu linetha linganawo umkhawulo so siyazi ukuthi kusazokonakala kakhulu bafowethu nonke eningamakhansela siyacela ukuthi nishaye ezikhwameni zenu nakwabakhulu abangaphezulu kweni ngenikhulume lo sisi nimnikeze usizo oluphuthumayo and asibaluli amakhansela ngoyinhlangothi sibala kuwo wonke inhlangothi zezembusazwe sicela ukuthi zonke izinhlangano ezikhona ezinamandla nesifiso nothando belule nje izandla besize kulekelelwane bafethu ngoba siyazi khona inhlangano kodwa zilola into eyodwa egcineni zilela yona umuntu omnyama okuyena lo odinga usizo so siyacela ke baphathi bazo zonke inhlangano ngokuhlukahlukana kwazo ukuthi sibambisane size kuye usisi i-donation yethu ke esicelayo babukeli akuzoba odanaliya noma imali kuphela kodwa ke nanongabe yini enibukayo nje banibona ukuthi ama rafter ayadingeka izinkethe ziyadingeka izipikili ziyadingeka sengicabanga ukuthi ke abantu mhlambe sesingabona ukuthi kwabazosiza sihlanganisa kanjani ukuze bekwazi ukuthi nabo badinga ukuthi ngoba phela fanele ukuthi abazosiza kusecaleni sibone ukuthi kwenzeka kanjani babukeli bethu njengoba nanicelile-ke ukuthi-ke nike nibe nenkinga yokuthi nizophosa kephi kune-account ke esizoyithumelela enizoyibona ebhaliwe ukuthi uKD TV besicela-ke nenze sure babukeli bethu ukuthi-ke nifake kuyona kuphela le account ngoba ziningi igame noma baningi abantu asebesebenzisa noma abangasebenzisa igama lethu ekuthenini benze ukukhohlakala kwabo ngoba thina konke enizobe nikufaka kuyona noma esizobe nikwenza kuyobuyela kunina babukeli bethu ngoba akukho esikwenzayo okungale eningeke nikwazi uqala kodaba lika sisi nakwazi sachaza ukuthi nasesipheleni kwakhona size sifike nani nanoma ikuphi enizobe nikwenza sizokwenza sure ukuthi kuyabuyela kunina nibone babukeli bethu njengoba sasishilo nanokuthi sinohambo osilihambile sike salithatha saya eGoli akunamuntu obeyisponsor sesikuthatha ephaketheni lethu noma sekukhona umuntu owenza okuhle kuthina asisoze sikufihle babukeli bethu konke lokho enikubonayo kuyithina yonke impilo esiphilayo nenibonayo iseyithina mase kukhona uxhaso akukho esiyokufihla nanoma imuphi umsamaria oyovela kuthina nathi siyomveza kunina ababukeli kuze nazi ukuthi igxathu negxathu esilithathayo sihamba nobani abasizayo ngoba silana nje ngenxa ukuthi sisizane sonke singabantu abaphilayo emhlabeni ake siphumele ngaphandle ke babukeli bethu baka KD TV ke sibone ukuthi umonakale ube ngakanani la ekhaya
uzwe ngakithi sihambe naye bandla bhuti wami lo hamba naye ayisihamba naye impela bafethu yena yedwa sehleli ngisho iroof bafethu ya uyabona ukuthi kunano osisi laba kade sibadirect basuka from Durban. wow siyabonga bafethu siyabonga. Nanso-ke imoto kade sikhuluma ngayo elimale izolo kade kuphephuka uphahla lwendlu kaSiswelihle. Okubuhlungu imoto kasisi wakhe abeyithathe wathi ucela ukuthi ayicuphise egcekeni ngoba yena esebhizi egunda egcekeni lakhe. Akusafika nasekuthenike kuphele ugunda kwase kwenzeka lesimo esenzakalile. Mhlambe bengizofisa nje nawe usisi abeka amabili umnikazi wemoto ukuthi uzizwa enjani ngemoto yakhe, mhlawumbe uzoyilungisa kanjani imoto yakhe. Ngacela nje usisi umnikazi wemoto asondele babukeli bethu, engathi ke usisi umnikazi wemoto usathe ukuphuma kancane, sizodlulisela kwindodana yakhe ukuyena umuntu ozosichazela nje udaba ukuthi kwenzakaleni izolo emotweni. Sidlulisela nje kuwena, sicela ukubingelela ababukeli bethu masukuchaza nje udaba kafishane baba. Yebo, ngibingelele kubabukeli, ngibingelele kulo lonke abalandela uhlelo. Isenzo sayizolo namanje ngisashaqekile ngesenze senzeka izolo ngoba izolo ngikhipha imoto uma ethi angibiza umuntu ozogunda utshana egcekeni, wathi hayi angimuvele ngaphandle la esijwayele vele ukuyibeka khona njengenjwayelo. Hayi ukuthi umuntu umnikazi womshini uthi hayi usushawe timing, kodwa ukhona umuntu azowenza iplan naye ekuthenini eqhamuke ezoligunda igceke ngoba ujwayele ukusigundela igceke ekhaya. Yes. Hayi sengumuntu ke manje oselindene imoto isapakile la ebengibeke khona. Kwangaphela ngisho i-hour awungizwa ngomoya usuthi Bhodlu ngihleli njalo kephi ngisekhaya la phezulu endlini yakho uma ngihleli ngibuka iTV naye, ngihleli naye kusofa kuyikhona ukuthi usedining mina bengisesithini. Kanti ngithi ngiyabuka imoto ukhethe selihleli phezu kwayo imoto. Sengiyambiza ke naye nawe vele wangazi nanokuthi uzothini. Kwavele kwaphuma inyembezi same time naye waphelelwa amagama, waphelelwa amandla naye same time. Kwayikhona ukuthi naye iyamthusa lento aseyibona ngendlela eyenzeke ngayo ngoba libuye okwesibili ukhethe seliqedela kuyona iwindscreen ngoba liqale lahlala la phezulu kukhakhayo. Okwesibili seliketukela la kwi-windscreen, yona nto evele yenza nje ukuthi egcine naye engasazi ukuthi uzothatha siphi isenzo. Yiyo nje into emhlungumezekile nje emoyeni wakhe ngoba ngisho kuyimanje nje ngiyambona ukuthi emoyeni wakhe kusakuhlungu kakhulu, kuyezwela impela. Siyabonga kakhulu. Uma ukhumbula kahle mhlambe umama imoto besayikhokhela noma khona umshwarensi into njengaleyo. Yebo, imoto ibisakhokhelwa imoto kodwa ey'ndabeni zomshwarensi kodwa ngagcina ethi hayi eyisusa kumshwarensi ngoba engazi ukuthi usavele ngekhanda naye ekweletini. Kodwa ngingazi-ke esimeni sakhe sokuphila ukuthi uphusha kanjani, kodwa nje anginalo ithemba ngoba phela impilo yakhe nami ngeke ngazi ngoba inama-challenges amaningi. Ulungisa ngapha uyeka ngapha, ulungisa ngapha uyeka ngapha, kuningi nje kusegcekeni okusehlelekayo kulezi insuku. Sibonga kakhulu mfowethu. Babukeli bethu njengoba senizwile-ke ukuthi nosisi nayo imoto le isakhokhelwa, so kubuhlungu kakhulu, iy'nkinga yiningi kakhulu ziyehla. Usisi wakhe kuSwelihle lo imoto yakhe ohlala kwemunye umuzi ongemva wabo khona egcekeni. Babukeli bethu kuningi kwehlakele. Babukeli bethu bakwa KDTV sinobaba la ozosibingelela ayichaza ukuthi ubani esibafice belungisa besiza la egcekeni ukuzama ukubuyisela isimo kangconywana endlini kaSiswelihle. Baba ngicela ukubingelela noma sukubingelela nababukeli. Ngiyanibingelela nonke. Njengoba nisibona silapha sizolungisa indlu epheshulwe isiphepho nje sibe sincane somoya. Kwase kuvele kuphephuka lonke ukhethe njengoba nibonile nasemotini eshayekile.
la kulendlu kuhlala umntwana vele naye ogulakho ngicabanga ukuthi nayo nike nambona evela njoba nibuka ke namaplangwe lawa aqhamuka kumina nami ngiciciyelile nje ngazama ukuhlanganisa lawa amanye besevele asevandlazekile kakhulu afile ngase ngizama lawa nawo bengiwalayishe emotini yami private bonke abantu bebebuka mina emgwaqeni kodwa ke ngizamile ngafika nokho noma sizama ukuciciyela kodwa kwanele ngoba kuzongena lamaplanga akho nazongena iroom eyodwa nje kuphela emveni walapho bese kuphelile ayikho enye into esisobo sisakwazi ukuyenza noma kwenzeka kunemvula izona nje ibulala impahla ngaphakathi siyabonga ebese ngase sisizakale nathi singakujabulela lokho uma ningase nisilekelele ngendlela eningasilekelela ngayo ngoba nami kungithusa kakhulu mangathi nethi imvula izimpahla engaphakathi endlini zingaphela zonke isona simo esibhlungu kakhulu lesi babukeli bethu sibonga nje kakhulu babukeli njengoba nibona ke kuphithizile egcekeni ivakashi zethu ziyaphuma ziyangena sithe sifika nje nathi kukhona kade becela idirection njengoba befika nje manje omama nibabona lapha yana abaqhamuka belu eThekwini bethi bazobona kwe usiswelihle esimeni abasizwile izolo senzeka njengoba nibabona nje bengena bayaqhamuka bazobona konakele bafowethu kodwa sibonga nje ukubambisana nanothando esinalo sikabantu esinikezana lona ngoba ngaphandle kwethu bafowethu ukuthi sibambane akukho kuzokwenzeka sisazongena ke nomama singaphakathi ngoba bawo abantu abazosibekela emkhuleke ke sihlangane nje noNkulunkulu sixhumane naye sibeke udaba lethu kuyena uNkulunkulu ukuthi konakele baba siyacela ngenelela sisazongena ke ngaphakathi ke sibambe umkhuleke nomama kancane babukeli bethu njengoba nibona nje konakele ivakasho zethu ziphethe ukudla njengoba nizwa nje nangapha usiswelihle uyena lo khalayo akekho esimene esiright akekho esimene esiright impela usiswelihle uyakhala siyabonga nje siyabonga bomama bami siyabonga imisebenzi kaNkulunkulu ngeke ngithi imisebenzi yabantu ngoba konke kuqhamuka kaNkulunkulu konke abakwenzayo kuqhamuka enhlizweni zabo kuqhamuka emaphaketheni siyabonga nje siyabonga umphakathi wethu siyabonga ndlu emnyama siyabonga ukubambisana siyabonga imbokode iyakhombisa uthando enalo iyalikhombisa amandla anikezwe wona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu mayikunikeza amandla usike ngasho ukuthi amandla awakho kodwa amandla usuke wathi asebenzise ekusizeni abanye abantu njengoba nathi senza siyaKwaDukuza TV amandla nothando esinikezwe lona siyalisebenzisa ekuthenini sisiza abantu kodwa kungesikhona kuyisiza thina kukusizwa isizwe sikaNkulunkulu asithumelile emhlabeni ukuthi sibe khona siphile ngoba sonke siyafana ngaphandle kwesandla sakhe bakwethu ngaphandle kwenu asilutho ngaphandle komuntu ngamunye asilutho ngoba washo noNkulunkulu ukuthi masibambisene ukhuni ngeke ngaliphula lulodwa kodwa makwayihlanganisa zambili zantathu kuyoba nzima ukuthi uliphule ukubambisana kunjalo bantu bakwethu siyabonga nje kakhulu siyabonga bomama siyabonga Mbokode niyayimela imbokode niyaliveza igama lomama niyakubonakalisa ukukhulu benu siyabonga kakhulu kudala yaqala ukuqina imbokode kusukela kudala nje bekhombisa ukubaluleka kwabo mama ngoba ngaphandle kwenu asilutho sikhona nje emhlabeni ngayi imbokode siyabonga nje bomama siyabonga nje kakhulu babukeli bethu bakwaDukuza TV bengicela nje ukuthi sibingelele naba omama mase bayichaza ukuthi baqhamuka kuphi nendawo ngiyabingelela mama bingelele nje babukeli bethu siyabingelela babukeli sina siphuma eThekwini sithunywe inkosi yethu umprofeti uMamani ukuthi asize sizobona usisi siyabingelela kubabukeli bonke siqhamuka ngala endaweni yaseThekwini sithunywe ubaba wethu umprofeti kwaZimamane usisi samthola ngamthola ku TikTok ngangizibukela uTikTok emsebenzini mhlambe ngicela ukuxolisa nje ngizishonga igama lami okay singajabula baba igama lami nguNtombe eBhongo uMambhele lokhulumayo ngokusebenza ngisebenza eSpa odadewethu sinabo ngaphansi koqobo likaMprofeti kwaZimamane endaweni yaseThekwini ngase ICC
umphilisi wabantu. Sithunywe ubaba mthi mangimthola udadewethu lapha ku TikTok ngabe sengiyabheka inamba yakhe. Ngabe sengiyayithola inamba yakhe, ngabe sengiyamfonela. Ngathi mina sisi ngibone inamba yakho ngezwe udaba lakho ngase ngiyathinteka kakhulu moya. Ngangisemsebenzini kwakumgqibelo. Kusho ukuthi ngafike ngalixoxa udaba mangaba ngifike endlini kunabafethu abawomakhelwane base beyasho ukuthi hayi siyayazi indawo yaseStengo Ntshawini bese ngithi mina angisazi mina iStenga ngazi mangaba udlulu. Wayesethi omunye ubhuti singakuthatha mina ngikuhambise uyobona la ufuna ukuya khona. Ngithi mina ngizohamba ekseni bhuti ngiqale ngiye esontweni kuqala ngiyothenga ama product asesontweni because ngifuna ukumphathela ama product uswelihle ngoba ngendlela engimuzwe ekhala ngayo ukhala ngeinhlungu and angizange ngize ngilale ngobhlungu engibizwile. Athi lo bhuti ngizohamba nawe sisi ngoba kusho ukuthi ukuza kwami la ngivakashile bengikhonje uNkulunkulu because bengingezi mina la eMoria kodwa ngivakashile ngiza kubafowethu kodwa manje sengithola khona udaba olunjena. Sivuka nobhuti sahamba ke saya enkonzweni uma ngaba ngifika enkonzweni ngiyothenga ama product ngabe sengiyadlulisa udaba kodadewethu ukuthi hayibo kunodaba olukanje kanje kunosisi engimthole ku TikTok ngithintekile kakhulu emoyeni wami ngiyafisa ukuthi ngifinyelele kuyena and ekseni before ngivuke ngithole iphupho lika lengilosi esingaphansi kwayo liphethe amanzi lithi lamanzi mntanami wona uzoyisiza le ntombazana. So ngibe sengifike esontweni ngase ngiyawathenga amanzi asenkonzweni ngase ngithenga neoil asenkonzweni. Odadewethu mangidlulisa udaba bathi awukwazi ukuhamba wedwa ngoba ugcobo likaMprofeti liyakuhola liholela khona. Sihamba nawe mampela. Basukumela phezulu bengaplananga lutho. Sahamba sayoguqa kwealtar, sacela indlela, sacela ingilosi ukuthi ihambe nathi isigade endleleni. Nobhuti lo mase sifika sangena eBhalitho ngoba wayekhala ngamaphilisi einhlungu. Ngase ngithi mina asingene eBhalitho simthengele amaphilisi einhlungu. Masingene eBhalitho bese sifika clicks ngithi mina kusisilwana ngaphakathi sicela usize uma ngabe umuntu enenkinga ungakwazi ukuya endlini yangasese enenkinga yesisu yini angayidla noma angayiphuza ezokwazi ukuthambisa isisu. Abe sethi elo sisilwana ukhona omunye umuntu engizonikhomisa wona u80 mase sithatha lo muthi ngokuthi bekwazi mina ukuthi ngizokhokha mina ngoba phela odadewethu bebengaplananga kuhamba. Mase sifike ethilini athi udadewethu ongalena uMangcobo hayi mina ngizokhokhela umuthi. Hawu ngilibona ugcobo likaMprofeti ukuthi hayi nanti lendlaleka nanti livuleka. Siphume lokhunjeni ka click sihambe siyongena kwa spa. Uma singena kwa spa siyothenga ukudla manje sizofika simphatheleni swelihle. Masifika sithenga ngale ka spa udadewethu athi hayi ngiyakukhokhela mina ukudla. Ngibona amandla kaNkuluNkulu ngiyibona iplan kaNkuluNkulu bese ngiyasho ngithi iyasebenza lengilosi isebenza imfihlakalweni. Uma sesizosuka eBhalitho athi ubhuti lesihamba nayo bengicela siphinde simfonele udadewethu simbuze sisuthi igama lendawo la ehlala khona kuthiwa ilaphi. Masimfonela udadewethu athi angikho ekhaya sengisesibhedlela. Izolo bangifake esibhedlela ukuthi bengixakuyinhlungu. Singabe sapholisa amaseko siphelele khona esibhedlela. Masifika lapha sifike kuthiwa akungena kuzongena ngo12. Silinde ngaphandle kuze kushaya isikhathi ukuthi kuyangena. Singene ngaphakathi masingena ngaphakathi simbuzile ukuthi kuyiphi ward asho ukuthi laphi basiyalele sihambe siyongena khona. Sibuze kunesi simfuqe phakamisa isandla. Ngesikhathi singena wardini ngibona umuntu ephakamisa isandla ngithi eksho ukuthi ugula kakhulu ke lo phakamisa isandla phela umuntu mayegula uphakamisa nezandla. Kanti uzwile sibuze ukuthi ubani uswelihle singamthola kuphi. Siqonde ke simfice ekwesinye isimo ebambeke ngalendlela. Kunzima ngisho ukukhuluma and umbona ukuthi ungathi senephika because wase kunzima ngisho ukuphefumula. Sifike simbingelele sibonga ukuthi sisiyamhlupha noma simbuza impilo ukuthi lo muntu siyayibona nathi. Sibe sitatazela njalo sibe simphuzisa amaphilisi odadewethu bebekhipha amanzi kaMprofeti bebemphuzisa bebethatha ired oil bebemgcoba bakhuleke. Bahamba sisogezizana amgcoba kangangoba uthando engilibonile lenzeka. Isikhathi esiningi thina abantu besifazana siyanyanyana. Kodwa kukhona uthando engilibonile esalikhonisa udadewethu. Wathi ngicela ukugcoba ngaphansi ngered oil. Ama gloves engafakile. Uthatha red oil wamgcoba wakhuleka. Wakhuleka usisi wakhuleka qeda ukhuleka wahamba ogezizana. Sesihleli phansi sesiyaxoxa. Asimazi usweli kodwa sesixoxa ngathi sesiyazana. Waqaqeka uswelihle within 15 minutes uswelihle wahleka wathi hayibo. Yazi ukufa ngathi bekufike nani sengizizwa ngingcono. Hayibo
saxoxa ngoba mnandi ngoba nje ngase ngithi mina asikhulekeni ukuze mase kushaya isikhathi ukuthi sikhishwe sasesiqedile ukukhuleka sabe sesiyakhuleka sayimemeza lengilosi yangena ingilosi wangena uMakhadosho wangena ngaphakathi wafika umthinto Swelihle wathi udadewethu ngolesithathu nonke la emawodini yaphuma ngempela kwenzekile ngolesithathu Swelihle wangifonela ngitshela ukuthi sengiphumile esibhedlela wathi singeke uzukhola ukuthi ngigcobe ioil ngakwazi ukusuka ngenyawo esibhedlela ngaze ngawufika ekhaya asho kanje wathi nje ngihambe ngenyawo wathi kade ningazi ukuthi angikwazi ukuhamba kodwa ngikwazile ukuhamba ngaze ngazofika so sawabona amandla lengilosi udadewethu ngesonto masesontweni uthe naye asingagcini ngokuthi uSwelihle siyombona esibhedlela asihambe manje siyobona la ehlala khona kwabe sesiyakuplana siyakuhlanganisa wangitshela ukuthi hayi ngizobamba nje 1 2 nami ngase ngithi nama ngiphoseke ngala ngibe ne surprise mase ngithi ngiyafika ekseni ngifika hayibo igrass nayo iphethe nami ngiphethe igrass nawo udadewethu bafaka nje sadibana nje kwaba kuhle kwaba njeyana so sithi siyabonga bafowethu sibonge nani bafowethu ukuthi nikwazi ukuphakamela abantu nibabheke nikwazi ukubaveza because if uSwelihle anizanga kuye ngabe nathi asimazi uSwelihle so siyabonga kakhulu siyacela ukuthi niqhubeke nikwenze njalo and sinethemba elikhulu lokuthi njengoba senikwazile ukufakela kubona bonke abalaleli bazokwazi ukuthi bamsize usisi uzokwazi usizakala kodwa ke usesizakele ngoba sifike ngengilosi isifikile ingilosi njengamanje la ngaphakathi iyasebenza njengamanje kuliwa impi yakhe leliwa lapha yana ayisebenza ingilosi mangokuthi kukhona siyodibana nengilosi uProfeti kwaZimamana akadlali nengane akadlali nengane akabhekani nomthakathi angifuni ukufihla lokho umthakathi akabhekani naye uma ngabe ukuthi isandla kunesandla phakathi hayi kuzocaca kuzobonakala thina sihamba sesabi thina simsabi thina umthakathi ngoba singaphansi kogcobo so ke udadewethu protected kusuka namhlanje siyabonga kakhulu ubaba umprofeti uSimamane ukwazi Mamane sibonga kakhulu baba ingelosi zakho ethe zahamba zafika bafethu babukeli bethu uNkulunkulu mkhulu ngendlela eyisimanga besilinde impendulo ethi bezwe kanjani ngodaba likaSisi but manje kwaqhamuka ezinto ezinye kwaba yisurprise ukuthi bebengazile ngodaba lokulimala kwendlu bebeze ngokuthi bazombona ngodaba lenkinga yakhe yokugula ngabo lokhu abakubonayo kuyisurprise kubona kuhlungu babukeli kodwa ke nje bese shilo usisi uNkulunkulu sihamba naye uNkulunkulu nathi masimthemba sizinikela kuyena akukho kungenzeki kuyena sibonge kakhulu babukeli sesongena ya phakathi sithi ukukhuleka sibonge kakhulu Jesu lothando
baba wathongcwele emagameni amabili amathathu ngiyababuyisela njalo egcwele uNkulunkulu namandla uNkulunkulu ophakeme baba mfethu baba siyabonga phambi kokuso bakho Jehova olungileyo simakade ongcwele Nkosi siyabonga uNkulunkulu olungileyo simakade namandla Nkosi sibonga imphefumulo Jehova olungileyo simakade ongcwele Nkosi sikwasile Nkosi ukulala Nkosi savuka Jehova olungileyo Nkosi washola Nkosi wasihlenga Nkosi swenda wengasenze Jehova namandla wahamba nathi Nkosi nenqola umlilo Jehova olungileyo simakade ongcwele Nkosi sahamba Nkosi nogogo Jehova olungileyo simakade ongcwele sashola Jehova olungileyo simakade ongcwele Nkosi sazofika Nkosi phakathi kwendlu simakade ongcwele Nkosi sizobheka Nkosi umntwana wakho Jehova olungileyo simakade ongcwele babona amandla Nkosi namhlanje lokuyiplan yenkonzo yakho Jehova olungile ukuthi Nkosi namhlanje Jehova namandla Nkosi sokumezela khilizi phakathi kwalendlu Jehova olungileyo simakade ongcwele usihambisile Jehova namandla Nkosi ngenhloso nangenjongo Jehova namandla ukuthi babolungileyo simakade ongcwele Nkosi ufuna Nkosi sizoshumayela Nkosi izwi lakho engcwele Jehova olungileyo simakade ongcwele Nkosi ukuthi Nkosi abantwana bakho Jehova uyabathanda simakade ongcwele noma izimo sezinzima Jehova olungileyo simakade ongcwele wena Nkosi uyangenelela uNkulunkulu namandla simakade ongcwele Nkosi siyabonga Nkosi ngaphansi kogcobo esingaphansi kwalo Jehova olungileyo la prophet ukazimamale Jehova simakade ongcwele Nkosi isiholile ingelosi yakhe engcwele Jehova namandla sisuka endaweni zaseThekwini Jehova olungileyo Nkosi besingenela ulwazi Jehova simakade ongcwele ukuthi uphahla lingaphandle Jehova namandla simakade ongcwele bese ingenile Nkosi ingilosi Jehova simakade ongcwele Nkosi baba simakade ongcwele kuyabonakala kuyacaca Jehova olungileyo simakade ongcwele Nkosi siyathemba Jehova namandla simakade ongcwele Nkosi ungena kwethu Jehova namandla phakathi kwaleli khaya uNkulunkulu olungileyo simakade ongcwele Nkosi izosala Jehova namandla Nkosi ibuse Nkosi ingilosi Jehova olungileyo izoqaqa Nkosi izohlukanisa Nkosi inhloko nesiqhathi Jehova olungileyo Nkosi makukhona imimoya Jehova namandla simakade Nkosi engalungileyo simakade ongcwele Nkosi iyangenelela Nkosi lengilosi Jehova olungileyo simakade ongcwele Nkosi siyayimemeza njengamanje Jehova simakade ongcwele Nkosi sithi yendelele muka sutha mana balasta ngenelela ngelezo ba prophet ngenelela ngilosi kababa nomama phakathi kwaleli khaya Jehova namandla simakade ongcwele Nkosi sithi Nkosi ingilosi yaqoqa njengamanje Jehova iyacleana Jehova simakade ongcwele Nkosi bengenzeka uNkulunkulu namandla simakade ongcwele Nkosi ukuthi Nkosi ukuhamba kophahla Jehova simakade ongcwele umntwana uzoqala kabusha impilo yakhe Jehova olungileyo Nkosi bengenzeka Nkosi ngaphuma umphefumulo Jehova olungile kodwa uNkulunkulu olungile simakade ongcwele Nkosi uphahla lihambile Jehova namandla simakade ongcwele Nkosi konke Nkosi kuyiplan yakho Jehova namandla Nkosi uthe Nkosi mawufuna ukuthi ayiqale kabusha impilo yakhe Nkosi aphile uswelihle Jehova simakade ongcwele Nkosi wathi ngizosusa Jehova namandla simakade ongcwele Nkosi ukusibonakalisa amandla akho Jehova olungile ukuthi ukhona Nkosi Jehova simakade ongcwele mabekhala abantwana bakho Jehova simakade ongcwele Nkosi bekhala kuwe Jehova olungile Nkosi baba wena uyezwa uNkulunkulu olungile Nkosi bese uyaphendula Jehova olungile Nkosi umemezile umntwana Jehova namandla Nkosi simbambile inhlungu uNkulunkulu olungile simakade ongcwele bafika Nkosi abantwana bakho Jehova simakade ongcwele abachief Jehova simakade ongcwele Nkosi bazomvezela izweni Jehova simakade ukuthi hayi bo uNkulunkulu olungileyo kunomntwana osehlalile isikhathi esinaka Jehova olungile edliwa inhlungu Jehova simakade ongcwele Nkosi memezile Jehova simakade ongcwele Nkosi asizubona Nkosi ngamehlo kodwa sizokubona ngezenzo Jehova namandla wena uNkulunkulu olungileyo ubona Jehova ngesiqu sakho Nkosi kodwa Nkosi usebenzisa umuntu wakho Jehova olungileyo Nkosi uthuma umuntu wakho Jehova olungileyo simakade ongcwele Nkosi baba siyabonga phambi kobuso bakho siyabonga umusa wakho Jehova olungileyo ubonile Nkosi ukuthi awufuna ukuthatha umphefumulo Jehova namandla njalo maseliphakama uphahla Jehova simakade bengaphakathi kodwa Nkosi bamboza Nkosi ngeumbrella Jehova olungileyo Nkosi dilikile Nkosi makhados Jehova simakade ongcwele Nkosi wathi hayi abangaphansi kogcobo lami abasoze bathintwa ngikhona sithi mayiphakame lengelosi njengamanje sithi mayiclean kuleli khaya sithi makube khona ukuthula phakathi kwaleli khaya makudede ubumnyama phakathi kwaleli khaya makuvela ukhanya phakathi kwaleli khaya sithi uswelihle makaphakame kulela bhakethi sithi zonke leza inhlungu ezimphethe sithi makhadoshi right now njengamanje mthinte khumbuze wonke lamapipe lamapanyaza aphuma kuyena ngaphansi aphile akuyele esimeni sakhe azazi na ukuthi uyadeserve ukuphila phezu komhlaba Jehova namandla
siyabonga amakadosha umntana wakho ulibuyisile ithemba kuye bese lilahlile uswelihle ithemba ethi bese ngishilo ngathi hayi sengamkele noma ngabe yini azokwenzeka bekhala Jehova simakade engcwele Nkosi ekhala ngomntana wakho ayanda uNkulunkulu olungile kanti uNkulunkulu wenu uneplan ngayo Jehova uyamyeka Nkosi umuntu wakabisho dakeni ngoba usuku samhlakulela indlela azohamba kuye Jehova usuku sasamagabade Jehova simakade aphambi kwendlela yakhe uNkulunkulu olungileyo athi noma ekhala uNkulunkulu onamandla abona ngathi akazwakala ukuthi uyakhala kanti wena Nkosi uyamuzwa kodwa uthi konke kwakho kunesikhathi masingakafiki isikhathi sokuthi uphulukiswe asikakafiki kodwa njengamanje Jehova ulungile simakade engcwele yagidagida ingilosi ngaphakathi uyaphulukisa umntana wakho Jehova simakade engcwele Nkosi baba siyabonga uNkulunkulu onamandla siyabonga ubukhulu bakho Jehova simakade engcwele siyabonga Nkosi ukuthi namhlanje Jehova simakade engcwele uthi Nkosi asimemezela lakho igama Jehova siphakathi kwaleli khaya uthi asiphume endaweni yaseThekwini Jehova simakade engcwele sizomemeza igama lakho Nkosi phakathi kwaleli khaya silenga Jehova olungileyo siyabonga Nkosi nabantwana bakho Jehova simakade engcwele Nkosi othi mangabe uxoxa udaba Nkosi olubhlungu bathinteke Jehova basukume phansi Jehova olungileyo simakade engcwele bathini thamakhukho abo Jehova simakade engcwele Nkosi siyabonga uNkulunkulu olungileyo uthe ubaba wethu uNkulunkulu onamandla umprofeti kwaZimamane esonto eliphelile Jehova olungileyo simakade engcwele indlala yaphuma kuwena namhlanje kwenzekile Jehova simakade engcwele sithi phakathi kwaleli khaya bonke ubunzima uNkulunkulu olungileyo makhadoshi ngenelela bonke ubunzima babhekene nabo zonke ingqinamba zonke inhliziyo ezibophile naloma ngabe yini namhlanje ziyaqaqqa siyaqaqqa sizodeda kudeda ubumnyama namhlanje kuzovela ukhanya uzokhuluma igama elisha ngelinye ilanga athi mina swelihle wakadube ngengadlula la uzokhuluma ihistory Nkosi elungile baba siyabonga phambi kobuso bakho siyabonga uNkulunkulu olungile sibonga Nkosi ukuthi usihlengile sisuke eThekwini sasofika Jehova namandla uhambe nathi Nkosi inqolo umlilo Nkosi wayiphatha ngesaphi isandla Jehova olungile sizophuma njengamanje simakade engcwele siphindele emva Jehova siphindele Nkosi emuva Nkosi kubaba wethu Jehova simakade engcwele Nkosi siyoguqa kwi-altar njengoba siguqe sacela indlela Jehova olungile siyobika udaba lokuthi sifike kunjani sihambe kanjani siyabonga uNkulunkulu namandla siyabonga sibonga umusa wakho Jehova olungile babeka abantwana bakho Jehova Nkosi abahambile abantu Nkosi baqhubeke babahambile njalo Jehova simakade ngoba baningi uNkulunkulu namandla abantwana abahluphekile baningi uNkulunkulu namandla abantwana abagulayo abagula bengazi ukuthi bayagula bengenawo amandla okuvela olibala bengazi bazosizwa ubani siyacela ke uNkulunkulu namandla cela Nkosi ukusela kuwe Nkosi umkhuleko wakho asuvale Jehova ngoba sifuna ukuhlala ukhona njalo phakathi kwaleli khaya cela ngale igama leNkosi yami Jesu Kristu ngifela isiphambano zibe phakathi amen amen. Abukeli bethu bakwaDukuza TV sibonge kakhulu ukuba nathi nibungazele umthandazo noma umkhuleko kade usulethele omama baseThekwini sebehamba nje sibacelela nendlela enhle sibonge nje nani babukeli bethu ukuthi nibe nathi sicela ukuthi ningakhohlwa ukuthi ke i-channel lethu njoba ikhona amandla iwathola kunina konke sikuthola ngani babukeli bethu ukuthi sikhuphuke sikwazi ukusiza abantu sifike kuzo zonke inkalo njoba kade sinendlela nje ebheke khona le eFryhead konke sidinga kunina babukeli ngaphandle kwenu ngeke sikwazi ukufika eFryhead uthando nje ne-subscribe yenu ko wonke ama-channel siyavela kuona from go YouTube ko Instagram nako TikTok siyatholakala sikela niqhubeke njalo ni subscribe Facebook niqhubeke nje babukeli bethu nidlulisele nakwabanye babukele ama comment wenu iwona sikhulisayo ngaphandle kwe comment asizukuya ndawo ngoba asizukwazi ukuthi nifunani kodwa imfuno zenu zidingo zethu ukusibhalela kwenu ikona okuzosinyusa sikusise phambili sicela nje niqhubeke nibhale ukubhala kwenu siyakuthanda nasebebhalile esingakabaphenduli akukho esingeke sigcine singakwenzanga sihamba zonke indawo nina senibhalile nazi ukuthi sisendleleni sizoniphendula sisendleleni siza kunina inkinga nje ezincane ezidlulayo ezokhuliswa yinina abantu abangaqeda inkinga zethu yinina babukeli bethu ukuthi ni subscribe ukuze sikwazi ukuhamba sifike kuzo zonke indawo nababhalayo abanendlela ukuthi befike e-studio sethu sinayo indawo esikwazi ukuthi sihlanganyele kuyona sikwazi ukuthi sikhulume inkinga zababukeli bethu mawukuthi ukuda unayo indlela siyazama nathi ukuthi sigcine sifikile ngothando osinalo babukeli bethu ukubhala kwenu ikona ozosikhuphula kusise phambili uthando osinalo ngani lukhulu luyisimanga suyiDukuza TV sibonge kakhulu babukeli.